Izzeter member Kurdufushi Uturu Dairage Izzeter member Yasir Abdul Latif. Shukriya Izzeter Rais. Ade Maldives safe tourism guideline na majdi hoge comments ta hoshaylu mattaka phone of masa mi iksadi committee nimma fa report an algonda ma furima taayid kuran adi hama yaaki galun faha kollan mi majdi hoge hiyatan hoduma sarkaran phone wika mattaka farata hama sarkaran hama shukurada kuran ename salu dannawadam benuwa wahakiya ki alunen emmenno sebenge divirajya ki tourism ma ade faturekamuge sinata barosa ve foi gaume mi mikam oiggoy adi algun deke gotuga kuriyan ettagos mikam onnani mihen alun mennaka adi alun beenum vikamuge vias alun men ehen industry taka diversify kumaki eha fasiha kamenno adi alun menge emme bodu mussadi kamaki alun menge mi dombeli beacha dombeli gondodora vaya mi ira mi huriha kame danawada mele wahake ki alun menge budgetuga miyaharu alun men fast kuriruga alun men budgetuge tax amdani tereng 28% ki ade fasate funds 7 million rupiya ki tourism goods and services negene kama algun men andaza kuri tax hama ya ki ege 1% ki airport service tax ki hama bodu adada ki me tourist unna barosa foen etche ya ki galun faha kollan funds 6% tax un amdani tereng funds 6% ki resort kuli mi kulives mihar alun mi jehne default of bawaban adi ege ituru amdani ge tere galgun men 11% ki ala resort hadan rarashuge acquisition cost miyadu algun men me industry huttalagen tibe iruga algun men warab bodan eba concern wa kantataken ebori algun men miharu tourism industry huluwala wahaka dakkaruga alugandan algun men ge ministry ge masekkam miharu tankole boda das vejje alun men 1.5 million mihum miharu andaza kuriruga tourist mirajjen annanikama andaza kuriruga ijiga finance minister svidalwi e adadu warab bodutan davwanika gagandaka 9 million 9 lakka wara danikama ehnames miharu kantata mihuri gotun alundaka gabude nokurave e adadaves alun men devene kamakashe miha hisaban aaruga alun menge ekuveri gawumutakun adi mi industry ge competitive gawumutakun mi date ta khandala egawmutaka deven adeven duwastaka egawmutakuge border tourist unna huluwalane duwasta kandala ekweri Sri Lanka eken Augustuga huluwalane kama miharu yoti yudanu koffa adi ekamattaka istihar kuramun edani Bahamas eke July feshigen huluwalane kama ebay St Lucia in 4 June ga huluwalane kama ebay Seychelles June ekegga adi satara gawmakun adevene kama ebefulunge guideline tan aam koffa ebay Izzeter Rais dannawa miwala wahakiya ki alumnes gabul kuran jehene miki alummen ge kari gunna fihariyan hem miyadu huluwima gossa ichi ganavene industry nunka alummen ebaje kuriya la me industry alummen huluwalane duwaha alummen amalu kurane gotta muli duniyen hama kuran travel agent unnan ebefulunnan emawdu mahadden ehnnuniki alummen maadama em industry huluwaliya kasadi maadama tourist unnan kannadevene migi gellum wani alummen emmenna Izzeter Rais alun men mi industry huluwalane kama nerunu statement goti alun men ge sarukaru nerunu statement goti hataru followen Izzeter Rais alun gabulen nukuran alun men emme boda barosa fe miyon industry alun men mi luxury market alun men huluwalane kama nere statement gonnen jene hataru followen kama kare adi alun men nan hama bala liruga ehen gawumutakun ebefulun huluwalane duwastaka e guideline taka huriruga Maldives adimahaluga alundan innani we cannot keep our borders closed mihen danna gihinetto alunne travel agent mimasake kurani Izzeter Rais mihen mikame nukurani mi masakken ebeje haluwi koppa alunne at least huluwalane duwas yagin kama ekiga buna hama yakiga alun faha kollan istihar alun men eba kureveto mi muddatu terega majuge Izzeter Rais faha kurevi mi lockdown naki alun menge gawum istihar kuran je wagutu kama alunda fene eba alun menge competitive gawumutakun mi dairaga etan istihar toke kuramun datan ehnemas alun menna adi en istihar hedijje alunda evaren adi kama kunu de Izzeter Rais hama yaaki faha kollan eh member kos faha kuravvavi istihar kurumuga ministry ya MMPRC ya ge dawraki kobato MMPRC into istihar kurani ministry into istihar kurani kihineto mikam ve saaf koffa alunne ebajje mi masak halwe kura ya ekiga hama alund faha kollam beenu Izzeter Rais kuda wagut kole alunda devun
alunmen airport tawge wahaga dakkaruga miharos mi committee ga mi majlihuge bahinga munde airport taka behegotun ama masakkatta daagutha behegotun kanta ama saaf kurun alunmen kon airport to huluwalani alunmen ebefulun nadde incentives tahi kobatu alunmen rajyege ki sarahad tawge airport tan huluwala wahake badakka ehennamas alunmen dive rajyege mi ma airport huluwala ehen airport tan huluwala aruga airport ta taka daaneto emihun daan alunmen efarataka dakkani kon incentives taketto hama algon hama suwal kollam beeno miwes algon menna adives saaf nukure huriyechi saaf nuwe huri kantatta e aykiga hama faha kollam algonda midetene tankole hama faha vikame alumnen hasako mi industry ga masake kuraruga alumnen eba jehe hama ministry ga faratum ves de gaumutaka aykiga hama wahaka dakkage alunmen mi ekiga masake kura bay gotan adi guideline toga wahaka dakkaru gos evs kala hamanu jehume nuhingane gotakan amal tavs bahattan algonde de fahu kamek gotu algon faha kollani hada atoluga algon men hama tourism man etake rattakin hama list kurey fave hulwalu mattaka ala resort tan hulwala aruga algonda faha kureveni mihatana mionnani divhe rajyage emme bodu acquisition cost de farata kiye e resort libe farata ki is it right mige sabu miwa gotaki divhe rajyage duhakwas ආදාගේ නොනි වියාම මිහාරු කන් ගොතම් වියාම දිවෙ රාජ්‍යගේ බයක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය වණමුකි ෆසේහ කමෙන් නොන් ඉදත රයිස් අල්ගොඩු ගබූලෙන් නුකුරන් හැමයකනි එම්මෙ බොඩු එක්විසිෂන් කොස්ට් ඔන්න ෆරාතකම රල්ලි බෙන්ජේනි කිය මේ දිවෙහි මාකටුක මිවලේ ෆරාතක නෝනි ඉතුරු කන්ඩිෂන් තකේ ලාව රිසෝට් තක ලිබේන ගොන් හල්දංග බෙජේ දිවෙහින්න මිකන් කුරවේන ගොත එබ ෆර්මා කුරවෙන්ජේ හැම යා එකීග ෆාහ කොල්ලන් අල්ගොඩු හැම වරක් බොඩන් එදෙන් hada atolga mi ilan kore fe rattago teren era rashuga sarkarun gaim koddeva asasi hidumetta fena narudama gaim koddeva adi e atoluge rayitunna era rashuga invest korevene goin hada devva ei algon men beenum ba gotaki hama single island diumen non e atoluge rayitunna era rashuga beenum hifene goivun devvi furusatattaka waraboda shukriya izete rais shukriya